kumusta kayo? Imbag nga aldaw, ay na. Busy na ang tita ta. Katalangan naka-vlog man na. Kumusta kayo? Siguro mamimisdak niya. Siguro mamimisdak. Pasensya kayo ng mga ron nga makabidyo ng tiyo ta. Ado matararamidan dito abroad. Mga gargaramping at nagsaysaya tararamida dito eh. Nya nagabroda nga nagbirok ti kwarta. Alam nga ipadparada kita kamamuyo nga nagabroad na nagbirok ti baro nga asawa. Imbis nga ibirok na ti kwarta, baro nga asawa ti binirbiro da dagita kamamuyo nya. Pasensya kayo, kan sa may sabi singod ng tiyo, mala nga agararami ti big-video ag vlog-vlog dararamidan na ang tiyo dito abroad. Diyos ko, nung makasao kayo. Hanap to pa makapapintas ti buko ni ang ragdan, hanap to pa makadigdigosan. Tapos uno na pa ti vlog-vlog, ay naapo. Una po ti sarili ka, hanap to pa nga makakuti bagbagikon, Diyos ko. Agkatay-katayak pa ni agsasao. Nakadugdugyo na ang tiyo, manulang Dominggong hanga nakablog ka, nakadugdugyo ton, kapasensya ka yun. Lagi di mga kamisking niya, I miss you all too, kansapay lang ko ma'am, takawa nagbuy-buya gamin ti video ko niya. Agka lagi di agbuya ka, thank you lata. Shout out kinya yung agbuy-buya lata ti videos na ang tiyo nga guro oray ti videos na uray hanga makabidyo-video. Ani hang sugsug na tulpe tabuok ko. Nya, kumusta kayo nga? Inyang iti barotata nga madamag dita Pilipinas, madamag nga chismis, tani nagriga mong arod ti makasagap ti chismis no busy ka dito nga tartrabaho dito abroad nagado nga kikirkiran nga kasilyas nagado nga ay na apo dagito among ay ka nagrarawo mo dagita kerda nga tumakki nga rod ket nagrigat ag kirkir ti kasilyas inoduro nga kirkirkiran nagita pagtaktak da nga inoduro kaninya ngod taramidan dito ninya kung ang arod ka, tagbiro mga arod ti kwarta, taramid dito, mga agpinga-pingaat, nga agkayang-kayang, kasdada kita maamuyo dita, nga kwa. Kadi niya ti machismis nga arod dita. At dapat tinabati nga tao dita Pilipinas, nung natay kayo amin ng ti coronavirus. At mga coronavirus gami, nagiti nga Chinese gami niya, makapauma. Kaya kami nagagapon nagatang coronavirus, ay naapo Diyos ko. Maipusan ti tattaon ti kakakwa ti kurkurunan ay na inya dati mas yung laang nga pang kwayo ti kwa agore man ta at sino pa gamin diti balay ta among ay ka nagado ti sisinop nya tagtugaw man pay biit ta agtutungtong tayo pay laang nya ay ti nga panag-vlog-vlog nga rod nga kun ayo nga mamimisda nga or makabala-vlog tatangal da. Kada di nga rod, ado mga ante napaspasama dita Pilipinas tata, hanunay nga kablablag ng tiyo, hanunay nga nakasagsagap ti chismis, nga nasagap ko dahita nga rod, kurkurona nga naggapo ti China nya, no apit ta kananda gamin amin nagiti nga Chinese, kananda amin, ay na, uray takidan sa kananda mo mamakinyada, tila kang kananda gamin, iso nga nagagapo na dagita nga baybay rose, ay na apo, naktumal, maibus tayo amin nun nga sang katauhan nun, gapada kita kang kalanda nga bay virus, maumaalang ron. Kat agan anad kayo agusar kayo timas no, kwa tila papapapalan nyo, nya, hanga tila mas mga usaran nyo nakita dagita mas, dagita do mga nagus-usar timas ngayon pupus darita Facebook, makapakatama titing surat, nakita yung kade, dati na agura nakita yung daitoy nga, nga mas, kita nyo, itsura ni kaslamang lamlam yung. Kaslamang lamlam yung itsura na. Mas, kastamot, hang kasta nga mas, ti usarin nyo. Makapakatawa kayo nga talaga, nga kakaanakan ay naapo, aya. Kada di nga rod, dahil nga video, yung video lang pag saglit, nga ibaga kinyayo nga, ang kuunay nga masangot tag video kakaanakan, pasensya kayo, kat sapay lang kumakat na handa nga malipatan nga nagbalin nga antiyo madi ka mo no kano man makaramit ti vlogan talaga busy na antiyo no amuyo lang ti pudpud nga istorya adi nga ti baga lang kinyayo awan ti unay nga oras kon kan ada ti priority kami na antiyo nga priority dito abroad kan akto ngamin nariga nga rod ti biag dito abroad. Ada mati pamilya dita Pilipinas nga pakpakan nga rawat nya iso nga narigat no ay tilang ag video tar aramida kanhan ko talaga nga masawa tatata nagadutag sa sabay nga
prioridad ng tiyo. Adila, iso nga, nagarami na lang ti video nga, ipaliwanag kinyayo. Naapitahan nga nakabidyo nga, nabayag nga nakapost ti video nga rod. Dadya nga rod niya, ori siya mamimiss ko ma, tagar aramid iti bibidyo nga kalkalukwan nga mang pakatawag niya ito na mababasa nga rod dagita comments yo, agita message yo nga maparparagsak kayo, malilipatan nyo dagita problema yo. Iso ti mang parparagsak lang kaya iso ti bayad kon na nga rod nga aramid dagita video nga mang parparagsak kinyayo dagita nga mang liwliwagamin kinyayo. Iso nga kasi lalo dagiti padak nga OFW nga Ilocano dito yung dumaduma nga parte ti Lubong nya nga mang parparagsa nga rod kinyayo dahita nga video nga kunayo isang nga arami na ti video yung tatanga talaga nga ikat busy mang minantiyo nagado nga talaga ti agsasabay nga importante nga priority nantiyo nya kat kasi nga rod madik ang mono baka dahito petilas nga video kon nga video nga kasla dagito nga video kat padasag tulat tamanan ti agarami ti video no masangok tumanan tatanga talaga katang kupay nga masango nya kat panagtaros tula ang kanadakin nya yun nagbuya kayo pay kanhaan kayo mga pilpilitan nga agbuya pay pilpilitan kayo nga rod adang ti mang pilpilit nga agbuya ya hama ang kayo mga pilpilitan aw matibay bayad joking nya nga agbuya kayo dagiti video nga rod nga kwa nga vlogs ko nga rod nya good vibes man lang tikay na nanti yung nga isang nag-arami ti video nya yung lilipatan ti ko ag toothbrush ng inaldaw ag toothbrush ng inaldaw to na ma-reach yo tikas ti nga ngipin kas laki nantiyo nya toothbrush ng inaldaw dagiti ubing agbuy-buy ag toothbrush kayo anyo nga bebean nga tumangtangkan dagita dikiyo nya sige nga rod ka kanakan dahil lang ang tibagan nantiyo bye.